Jotono no lamshogo teji baya farachini channel tini neo video chung Shaiman Layana Bharat Hate Tripurani Bishingo Merger Agreement Bahaike Inka Apono Tabukshak Jora Baksha Borok Saimanya Khona Bahaike Ishri Eba Maharani Kanchan Prabha Devi 1947 no Purba Pakistan Eba Bangladesh ni Yagni Bahaike Tripurano Phiokha Te bobagra kirit no buthana mo chungjangnai rok sabo amono o video ni bisingtui Shaiman Layana Tripurani bobagra Bir Bikram thimani yagulo bini busajla kirit Bikram no Tripura haste yaphar jakha phiaba bo charai khoni bagai Bharat Sarkar ni kobogmong bai Ishri eba Maharani Kanchan Prabha Devi ni bisingti khe Council of Regency achugro jakha Ishri Kanchan Prabha Devi no a Council of Regency ni President te Bajendra Kishore Bahadur Deborma bono lalo karta hani boshini jago bono khe Vice President chonge jakha te Major Antim Bihari Deborma te Mantri Raj Ratna Satyabrat Mukherjee a Council ni nominated member hane chonge jakha Amoni Paithak ni shalo Maharani eba Ishri Kanchan Prabha Devi ni khator mungte Shian Phunuk mungno Belai kheno bolai jakha bebak phajingti no gobangma juda juda kok chablai mung nogni phatate nogni bising rogo te sikri sokro mung rok bobakra kirit no butharna bagai rok sajakha haipano borok rokni Bharat habai kerengna muchungjagmani a muchungmano Ishri Kanchan Prabha Devi no kha bacharakha bini bwsai bobagra Bir Bikramni paithak muchungma bini borok rokni bagai kaham khainani o paithak imangno supungnani Bharathani Independence Day sai 7 days sakang 8 August 1947 o Ishri Kanchan Prabha Devi British Sarkar ni yaktei rohorjak seilai bai Tripura haste Bharat hawa hapsinai hinai saklai mungrekha 13 August o Ishri Kanchan Prabha Devi Jawaharlal Nehru no bini paithak muchungma Bharat hawa habnani kokno saka Hanke 15 August 1947 no Tripura obo Bharat hani alka hastini logi logi India flag kaijakha hastini joto ringnok eba school college office joto no salini bagai phiokmung eba chuti jakha Bobagra Bir Bikram thina sakang Ishri Kanchan Prabha Devi no Tripurani political tong halogni kogrogno thai kalangkha Ishri Kanchan Prabha Devi Shaka Tripura haste Bharat hao habna bagai kunai kebang mungni bisingtui parmang khanai Puila hanke rajnukhungni no khoroksa samung khaine borokno kebengna bagai Purba Pakistan amo tabok Bangladesh ni bosini jago aroni hamya borok bai thansang kha te kaisa kebeng mung hanke Congress Party aneta rok bai kogma banglai nai je kubangma kogrok bai Tripura no naikolna gosia ungtongnai rok Ishri Kanchan Prabha Devi ni o hamya jorao Tripura no Bharat hasteo habrana ni bagai o muchungmano eba imangno tuyi Bharat Sarkar no kobangma jora muitu khairuma yagulo phano mungsapano kaham kok firomong eba response sokpaya a jora rogo alka gana gini ni haste rok Bharat hawo habui paibekha Bharathani Independence ni yagulo hasteo kasha kotor hamya jora sokpaikha Purba Pakistan eba Bangladesh Tripura hastini border ganao Muslim National Guard of Kumilani bisingtui te Agartala ni Baksa borok bai thansa ngai Tripura o attack eba choba khaina hanai kokchablaikha Tripurani rajnukhungno sakak jakha te Biban Raj Ratan Satyabrat Mukherjee hujagai Purba Pakistan eba Bangladesh bai thansa angna hanai bini muchungmano phunukha Tripura hastini gobangkok borok rok Bangladesh ni o chobano kasuna bagai chajagya angai rally khailaikha eba thansa khe himboto khemlaikha Tripurani lukurok Purba Pakistan eba Bangladesh ni chobano kasuna bagai kasha dol khaka te Agartala ni Khorogburi Prabhat Roy Joysen Deborma Folo Chandra te Prafulla Roy Shillongo Ishri Kanchan Prabha Devi no okogrok shahor kha 3 November o Bharat hani secret agency Muslim National Guard ni tongmung chamung te Tripura o choba khainani Bangladeshi rogni muchungmano eba kokchablai mungno tei shahor kha 4 November 1947 no Pradhan Mantri Jawaharlal Nehru Home Minister Deputy Prime Minister Sardar Vallabhbhai Patel no Tripura no tuye inquiry khaidi hini shahor kha
हनके आसाम सरकार नो इंक्वायरी खाइदी हिने साजाखा आमनि यागुलो पूर्व पाकिस्तान एबा बांग्लादेश सरकार नो टेलीग्राम नि बिसिंति खे वार्निंग रहोजाखा त्रिपुराओ चौबा खाइनानि पूर्व पाकिस्तान एबा बांग्लादेश नि वानसुकमा ककचाबलाइमुं आमरक सामंग कलाइलिया जेफ्रु इंडियन फोर्स त्रिपुराओ हाबफाइखा।